Tering Jinda Chukji Ce Chugu Ninki Nga Chu Chazu Chukji To Shuga Ki Ngedab Su Tinshi Chebe Tonglin Lotru Kunjun Zuwur Himachal Nga De Sigong Kushab Shif Pratap Shukla Choki Tsu Pemi Dikzu Ki Zezu Nabatang Pemi Shungde Minbe Tsoba Kidu Ka Ki Kutsab Lobde Jinda Ka Chik Teshin Gelob Le Su Tanye Go Ki Sani Yumi Tan Pemi Che Kyun Mitang Chupta Kashi Ki Dunzom To Tonglin Lobde Unye Ne Longu Nishu Kobe Tuden Sungzi Sabke Shunang Song Kaptir Kunjun Zowo Himachal Nga De Sigong Kushab Shif Pratap Shukla Choki Tonglin Lobde Genzin Ke Losan Jaya Lagi Debelo Nishu Di Nang Changdo Ki Kangen Yang Ketan Lobjong Chegu Kogab Marak Bar Lu Yobe Ubon Kimsane Yinbe Gyaga Ki Tugu Namla Rangi Tugu Tar Dagyong Nang De Tonglin Lobde Lobshu Ki Lobjong Ki Kogab Zamase Konamla Tuning Tembe Mitsi Shikewa Rokyo Kangdub Nang Yobatang Ngelam Lobde Tenyi Ne Chalong Chungwe Gyaga Wa Pinki Haryana La Gyana ne MBBS ki member lobchong tachin yoga so lungden ki Tonglin Lobde Teshin Tongmar Jilu Nidong Shilo Sarzu Na Wane Song Pinki Debu Ubon Nyamda Mangbe Tsowe Nyewa Setob Yoba Zamase Lobju Tumar Rani ki Mikyu Dar Emche Tam Meshaba Teshin Tsongle Nyer Tuba So Song De Leksuyo Ngang Chue Nang Song अखबार में छपा होगा मीडिया में आया होगा पिंकी के डॉक्टर बनने के किस्से आए होंगे पिंकी डॉक्टर बन गई इससे सभी लोगों को प्रसन्नता हुई होगी लेकिन क्या पिंकी उस सोपान पर जब पहुंची इसमें डॉक्टर का शब्द था एमबीबीएस उसने किया तो उस सोपान तक पहुंचने के लिए उसने कितनी सीढ़ियां चढ़ी हो उस सोपान पर पहुंचाने वाले जाम्यांग जी ने कितनी परेशानी दे ली होगी तो परम पावन दलाई लामा जी और उनके ट्रस्ट के विषय में जब बता रहे थे कि उनके आशीर्वाद का परिणाम है कि आज यह इंस्टीट्यूशन इस स्थिति में है और न केवल भारत बल्कि फ्रांस में भी है यूके में भी है एक बहुत बड़ी बात है सांख्य योग न्याय प्रमाण शास्त्र उत्तर मीमांसा ये सब अध्ययन एकमात्र भारत में गुरुकुल मठ में करवाए जाते थे ता तोंगलेन सोगुचु ने लो निशु दुगोरे ता देबे लो छि निशु नांगलो ला तोंगलेन सोबेकी जागा न्यामदा ला शिरागे फेंतो होरे हाल हाबारदु पुगु मंगु शिविचिक निमा ता गोमे चामेचे खाला माराबचे लोंगो जातने देदुई तेरे अलावा सोंगो माथोंगे मंगो शिविचिक तोंगलेंगे रोरम चेने तांदे कासुला थोलोबला लेदेंगे ता थोलोब थेन साजो खरांजो कांगबेका लांदे जोदे पुगु मंगो शिवि योरे हाबारदु देबे लो निशु नांगलोला तोंगलेंगे लेदा नामदांगा जुनी मी तोंगदा नि सांसुमला रोगनाशा तागानांसिंगे ताचिक ट्रेडिंगे शाबजु दांता नामदान दामादा को थोदिन देने रोगनाशा लेन शुआई तादिमो ता काडो दबुजता दंदे को छोना शिविना ता ngranzo de capjula lebechela ता capjula tederwa ane jaga nyamda la nganjo ge rogoten jitu wode nganjo ge chigina ता chika shiragi yagoje en chodosnam sayaje an daganangsinge jaga di ta nyemane tandabala bebal kadin chimbu yindugala ngranzo ngodini jaga la ta 토지 치에네 다 가시님의 토디네 토치 쉬야게 된게 총거를 쉬야이 안 다가낭신기 단단 된되기 살수보야디 소 진호 건설장고 처모초게 토지까지 안 군들기 계속 속바 달레라마 타스기 냠루 냠레 안 다가낭신게 동랭의 양라 속보다 아니 진다 상매기 뒤에 되게 정도저리 안 다리 국갑도 뒤에 군들라 토지네 쉬야다 냠돌라 달레라마 타스나 北美制作，按大家能新给家家制作，参谋老头子那学员了。
다 단다 마란주기 대 동네 나로라 대생 호라 로가지 믹스카니 다 여름치 고시랑기 체도 줄을 마데베 상주기 대생직 로가지 요래 다디 나로는 가족이 내가 쪼디다 여름치 고시 두개 담지 시들이 아니 코리우가는 가족이 축섬 가족이 로딱바리시야지 신동 직동 스카자이 되월라 답치 되게 비전 체디기 요래 아디나 시기 다 쪼치 슈딩 가족이 롭신이 조래 직디야다 아유견 야스키야다 유니버셜 ethics and education 수치다 직디다 시시 요라라 드라니 요래 아디니 나로네 직디 다다가 저기 가자 나올랍다 든주 되선 나올라 아니 직 슝냥바 MOU 수체 디에 드심브레 아디다 냠두다 단데 ngaran 중요니 번냐마도 짐바나 고 secular ethics 야트라라체 랍다 카 망부지라 코르게 체타 아디네 ngaran 줄랍다 나로 코라 나로라 야 롭시 니제 도디게 디나시기 다오rum시기 공시 안다 common humanity 미 직주임비게 두시게 디에 요래 아니 안다 출루 튼디기 강라 임바나 가조 common values of all religion 라체 최 차상로 개치무 베를란 towards the kinship of all beliefs la di yorum jik chagde dine malen che di gala ngaju gi del dressing bare ta dine ngaju gi dal ngaju nyeja de santa we na ngaju bu nanglo la kheba chuk chungbu di kharla na shiyo gal da ngaju bu din zo os ya bu yungu or ta kindu ni ine ta ngaju gi dilil ha ji ngaju bu din zo nanglo la jik sangju gi ngene ya manda ji khran zo ni ma ta da ngaju gi doctor pingi la di jana lo shi tyo bar de ne khran zo gi nanglo la mixi gi khardu la we na khran zo gi shu di gu du la shamba gi imbe ne ta khran zo nanglo la mixi gi manda sto spango bu gu jimbe ne le khran zo gi ya 상주기 토네 지금 남시 딩아란 쪽이다 지금 매도 미롱도 지 소르고 둘란 취해 나 Hello, my name is Pinky Haryan. Actually, my name is Dr. Pinky Haryan, and I think through this name only you can say that like there is a change, and there's 20 years of success of Tonglen. And now in 2004 I was just known as a Pinky Haryan, and now I known as a Dr. Pinky Haryan. So I think it's a big celebration and a big day for all of us. And I'm really feeling grateful that after 20 years, like I'm here to celebrate the 20 years of success of Tonglen. So it's like big opportunity for me, and I'm really grateful, and I'm feeling very great that I'm here to celebrate 20 years of success. Thank you so much. Thank you, sir. हेलो, मेरा नाम दीपक है और मैं टोंगलन फैमिली के साथ 20 साल से हूँ और अभी मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। हम फॉर्चुनेट हैं कि टोंगलन हमारी लाइफ में आया और हमारे लाइफस्टाइल को चेंज किया और हम एक अच्छे प्रोफेशन की तरफ हमें गुरुजी ने हमें अग्रसर किया। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हिज होलीनेस दलाई लामा गुरुजी का और हमारे गुरुजी लोब्सांग जाम्यांग गुरुजी का और पूरी टोंगलन फैमिली का कि आज उन्होंने जो भी हम लाइफ में अचीव कर पाए उनकी वजह से कर पाए। Thank you. Hello, my name is Nisha and I have done my master's in mass communication and journalism, and now I'm a freelance journalist and media producer. And when we say in 2004 there was no hope, we never imagined, becoming like going to school. But now in 2024 you can say that I am a freelance journalist and I have hope, and this is how Tonglen has transformed my life. Thank you. मेरा नाम मुकेश है। मैं अभी होटल में जॉब कर रहा हूँ एज ए फ्रंट ऑफिस मैनेजर। 20 साल का सफ़र मेरा काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग रहा है अभी, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फाइनली हम उस बैकग्राउंड से निकले हैं, तो अच्छा लगता है। थैंक यू।